Kari Iran kala itu pakalay berpenaham no, iki artli ki lingsunya pom juga United States. Hakabala ong, hakabaningkong, kari Iran kala bersiat, ya kawai ke lingsun juga US. Apa kui ki yule pat boyar amet, hakabakate ke lingsun kala hap hakate ke jaka. Pat kawai pat ke lingsun kala hap apa gov. Argu ni ki nong tray juga United States. La yo bat plat no, bat wai pat urang jar ngai kat hadu mentah. Kijing pun petai hapo teran. Hakaba kishipai jukri Iran. Kila ong baka jipan hap ki lingsun. Kapan baki shipai ki jongka. Kidang don ya kajingla banyak kun persya. Ya kari United States pat kari Israel. Shushu ki kubo ba mentah kasngila ong. Baka jingar sama persya jukri Iran. Ya kari Israel. Kalawan ra ya kajing pluding hakawai ka karkhana. Aka benta ba syati juga nikif par penjuloru ki jintai ki bah pedeng juga rush hayan para apa pita tikya kat ba katma juga Israel bakal Lebanon pat la ong bakri Israel kadang ya budien lingba ki jing perngem bat kala pemtheru iki artli ki jingking ki bokongsan halor kawa litani apa Lebanon kat ba ki shipa juga Israel kidang penyar ki jing sinchar ka jokka aga than chati jongkate kari kawai ke news agency napo kari Iran kala yathu baka bandar iman petrochemical complex kabanan pos Southern Khuzestan apo kari Iran kala syahid dan syather deki airstrike jukri Israel bat kala donru ka jingjulor ka bashirkai hakate ka jaga ka jingshalanu pnyang jukri Iran kadang kio bagi bor sensyar kita penkre pura nak menta ki jingja ke bakirkit dan ki emergency long mosa anmadi ubri chairman juga Parliament Energy Commission hadin belami ki khubor ba arli ki lingsuntima juga US kila syasiat hakishipa juga Iran u presiden juga US Donald Trump haka jingan to ka beningkong lakan tan baka jingma baka te ka jingshapan hap kan kata ya ka jingkran bakri Iran Henry ki he juga US kombala kdo daga Reuters kila pendikna ba artli ki lingsunya pom kawai ke F-15 pagawai ke E-10 Warhawk kila syapan hap hapo kari Iran haba kali ato kani ka jipan hap ki lingsun kan kata ne em ka jingkran bakri Iran kabra yaj khmat kat hadu menta nagalyang jung trom lo ong ha ka jingkran baka NBC News em satya em kani ka dikatma idon ha katma long trom ha ka jingkran dongin se syampat aki wepa ki khobor ki bat sawan kubeshpun